Ingeno miritora wari minister wa Kenya mithikali nturi akimwira ati Bahati ucweti kiongavana Meru nontu kinyarira ari ngwine atamakira kithi kia Meru kia Fimilas kia mutu na abaretera no kinya mashini kana mathaga yangi ya kuritira ngwi mutuma wite mithika na munya hapati na kiwikumiria ucweti kiongavana ndira Meru nontu ngwi cionekete ni Meru ni ikamenyeka itebui mutugikare aina ntetoi Nyajua na ruangabana wa Meru mutumanto idhingia na nkiama yawe ni bari ungite kiwande na kuthia mutu jo afya ja Meru ara kuri ungite konora bomba kutete na kiri kuri uki kiwanda iki kairi kiumba kuthiaga mutu jo mwingi ontuku na baki ariri aritingo iba kiwanda iki siasa cha kiti kiongabana chona niki kujirwa kagite nega kamubangania munene wa kiama kia DCP mithikari nturi atumiri akethira rende bene na ndetongeria babona ne kwithira bake mwithukiro wa mwana Peter Munyora kinya wari rwirone ruu bari wa meba United opposition lakini mira ya disunited bate kumenyenya no babati kurwamia Meru bonde wote wale wako kwa PNU anasimamisha mtu DCP inasimamisha mtu Munyanjo ugatwethira 2027 Mwarege mutuma ngavana note wendete ngavana mitheka kengo tome ogaitia karore kamwana mutuma inga keku okathuta karore kamwana taizi na ndia tubwire tutiri maneni na abo kienine tukienda ya bira ngavana agitete bora na abo watwira history ora bwarire bira byambire tu ni Meru ara coordinator wonde okia mare ara official okia mare ndani ya Meru County, including members of assembly, barabara bana peo, bodi Kenya mwito nyeto kupuma nande, full support, ike ngavana mutuma, ntoidhintia, ngavana wa Meru. Antonia wenga bana ntoidhinkio na ni akiwa ngugi makurita thaiji. Diria munya na rintore bari waziri ne bare Meru kwirita. Na kowa akiuga tongeria baba tena kadhalika kuitithia Meru na mbere. Na kuruba ibo bakwibeye itegugia giti. In fact barua kango atirite giti ene Meru be ya kugiyukia nthi. Anto bembe baua kugiyukia nthi la lene kugiyukia yani gitena pressure. Nende bwiri toro okumba tuchokia kurubara batikumba kanaka tugendelea na okumba muthiene mutumari enda kiwanda iki gichokia nkuma yakio ya ukaberene kienda gikethira kiri na moroto jo kuthiaga Mberu 3,250 ntuku wamana kwithira bakithirio bya ndethia na kiuga ije ne njira imo ya kwithira bagiokirio uchumi bwa Meru ntawete kia miaka era afya yare afya kotari na any other company iwingi boko dhwaneria nti kwenda gukea gethi ciariku Bahati afya ya Kenyan brand kiripotera ndito cia Weru rea kwari etwa ni mutuge kare.